Kethi Chamwanya murethirio wa Meru TV nkerigira ntuku yaku nitite na mbere kwagira reke nkugwate ugeni kiri nteto cietu na njira inkinyaniru ria kwaretwo kambita Kathure wa Mburugu. Tukiambiria na nteto cietu ni gutwika kariba kuma wandi ya Karama nibachumiritie na kuoneka muno bakimeneria uria wari gavana wa mbere kaunti ya Meru gavana Peter Munya nionto bakwaria miario ribabo bogete Peter Munya enethiritwo akirita miario etiagirite ya kurwana gisiasa kiri atongeria Bamero mono akiuga mporo wa bori nethiritwo akimonera bonene akiaria bogete kinya nyuma yawe kwethirwa akirita ngugene obishine cha thirikari kwa miaka 35 gutimira ndia wetina mbere ya kariba wandi ubagunika runguru otongeria bwawe bakiuga na Peter Munya nebatire kwethirwa agichencha metire yawe ya kurita miario etiagirite ya irumi na kinya miario kesiasa kiri atongeria Nyai munyaria anyarerie Baani akari kuma wondi Karama giciumbungi ketika nisti bara bachumirite na muthuro munene na kwithira kimenerwa ari gavana wa kaunti ya Meru Peter Katiro Munya ikiraba wite na thirite yake iri atongoria Bondoni amona kwimba kwithira kibonia lambu ite akwanire kiri muchamenero mbeto kwithira kibuithe ntuku ya goronde na wondi Karama iyo rongo yonthe nonto bomberere othibia tukwithiria ni kuma ndira moe koronda mona wakoronya itarera ndirero ara moe koronga ta muicheni nyasure kata miona endu were are yakathokia munene ora tutongoria atokira barabara ye watu tutira uma laiva cha otora mute otikirira tutetora tonto kwa mutolo ngare chotora na maia na niongwera twari ya nyaya maia na kaoto tutekiona barabara aijo na barabara na nakumiria karuma munene to acha Torua katira manto eda ategwa Karama Torua mparo fo Idara pura torujira mparo kura ndo kwera atira okwachoka muthara Karama tiko keyo tanganya bro kwenda batu singo kotondoro mpempe idara atira ware kutothenere tuinthe ora kento ke othari tai mndora tociomba pio mparo kamerutere tangritha to manata no thukuru ciari kwe wate ingritha to manata ate mabua pamparo Munyate wichielewa wengo ni mbia kwenda ndene ya Karama kaketu na ndene ya Meru yonthe kuringana na rwariro raromberia kwaria yoro Munyake ntukembere na mbere aturongwera kuma kitikia MP arona batura kuwa Karama ni kamunda kangaluko nwe mwathani ate mama itombere kwe wabi anene wakina mpuru bakomba kuthikira antu kamunda kau kangaluko mpuru naonere katea kamunda kangaluko kariana ntangari rengi arau ake yari mentangari era emethira chiana round up ende munyawe ne kawite kamunda kangaluko rengi we okatukangia na tayari kayo kiro fertilizer munyare eitare aweria thirere na tuthenete Karama tukathira kwa mbere atwetere kamunda angaluko atoka tugwitheria mathara ya tanba kuonwa miunda yetu erwandare ametere amuthumba muthara yo ero taito kinya tukata taito tutiona namba tutiona antu betu beta kinya na office ni bakiwa baina nambe munda leo anda oteyo athari amuthumba tutikinyambi na muntu wetu akatira o uroretere muthangali ndene Karama munda yo Karama yo aretero muthangali na Karama karaura chenu uri kuoretere muthangali noi kuoretere muthangali yo ko atira o kakwetha no arairi muthangali kaundene kangaluko nuntu ekure akure mairo kaurire na kare nthangari nabo barua ba utinora kinyo itioru kwenda kama utinora loi kwenda
kuringana na Karibai bombete kwitha bakiure Peter Munya kurekana Bruna atongoria bwaro mubunge mpuru wa Bori oria bachititie bakuwa Munya no mbere kwitha giwetene kumaitira atwira atongoria ni meka 35 Karibai nkuruki bagita na mbere komba kwitha bakiwa Munya banyamaritie ko kaita kara ya ende Munya manto rere kwa manto ya mpuru igoro ya mathuku ukiwa ate bwetha chia na kari tutikwelewa ni mbibiongwa bire akiri neku Owe wa mwebro kwenda kitha nitikia seneta kwenda kitha human representative utangaze ikire kukwenda kana kitha ni MP no kuibwa kana kitha ni MCA uchoke kuto kuthure tone kitho kabua lakini tukumenye MCA utebua ndo raunire kumatene Munya owe tukwaeletie o turi kuona bra simba ye yayekirite mutayongere ichiethetie karianira nambi na nyumo lakini keke nyonga acio batwe mheshimiwa Munya tutitiare kureterwa muntu tukamatirite uturetera ndene tiania twina metho andu batiania batiami boro bona tumeito kariarau uri turetera kababia miaka 5 kababia utibatere ere kuruba kana kuruba kona atutheneria twabira endo turatera muntu unge wa tuthenia tutienda ndendo kura mheshimiwa Munyare tutena uwe nduwa Munyare utethia kwitia karama ninga antobagua ni baweta buragua no peure batu toruana kareme akareme no nto batu tutetekeria yarengo to aria lambu aeta bura age aginya kungenteranto karama ibara ibate mbicha kana bena mbicha ande kungenteranto ko Munya kwenda kwera watoka matera nguru ite mauru na otero no tutekumenya no ke akwetha no tuitangire karama ora itanga mauru Rwanda twatiwa kiongo incho moete ni otoringa we kwera twakuhata tukuthuka thuke tukuringene twature aito kwene akinyo kaitioru yoita konene we gerra ro empuko oture we lokuraya Tute kwenda renge ibo kwenda uloi iro toko we Munya ne Munyaria anyarerie karama karadira Munya ne Munya Rwanda re nuko mena anata karama kabwetheru wa muzomba nde karamera itwa muzomba na muzare utaiteru wa muzomba ende woniki wa nduma ategwetherie na ndo naita karama nonto karama akayo toromba gura karama renge itwa mumelera Kiripotera Miro TV kumatia nimbe tanda msimuturia wa Dhereja Kongena kune goteka PS wa Muito Gitonga Mugambi no gete akathondeka barabara iria ikokwatithania Muito itora ria Bore kenda gutetheria kwithira kuri na gontu kwega kwa gwitira akiaria kirindionga yawe gicigo mbunge kiu PS ugete thirikari irina mibango ya gwaka ithima ndene ya Mito enje irenjire mwe gutetheria gontu kwethura kuri gukiria riera kenda gukethura kuri na ndoji nyingi rikatumika itura riu akiaria nawe Mugambi Rendikiri uria ni mubunge wa gicigo mbunge kia Bori nonekete muno kugaka gwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto ni kwethurwa ni kureta mirandi ya weti na mbere ukagitania ukauna uria ni muritingo gyo bishini ya munini wa Rais akithore kindike Gideon Kimathi anonete muno korotithia kiara akire uria ni mutongere wa Kemeke DCP na uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua nontoba kugeria kwa thura kana kugeria kureta siasa rutere rwa Meru Mwende Leiboni katwire nkuruki Mugambi Gitonga nora ni mwandiki munene rwa ng'ine rwa mitho akiaria ari Bori na wete thirikari ya Rais William Ruto egatiela ni kubwethi ithima birabire mithone na kinya barabara irakari batonya nacio mithone na yore njira ya kumenyera mitho amo na kuguna kari rose ni othe nere yetu itherere nene itukugeria gutonya na mwitone jojo na kwina thine mirandi ira ikiria mirandi ira gutonya na mwitone kenda batonya murandi roje ruthukitwe nau lazima bare ngiri gi askari bare bena ndene ndero kuri barabara ira ye gutonyera ye geta kumira na maritati na ndero ni kwenda Karabati ndenda kuwira MP weru gukiga ura rojo bisine toka mwekera kiara barabara bidwe na ndara kwenda Maramu tugekera Maramu hapo kwenda Karabati ndio antube
na ndamwira ioni ngasaini antubaja boneruji tunasawa Tubara pavesta mito yetu kinyabo ibedre na social responsibility baga hakikisha kele chukuru chetu at least ba utumira desk takuwa balira ya chiari bageta buambeka magika jonde na bai na tuena natural resource akiaria mubungu wa bora arukarao DCP ne shindire imbi wale nonto UDA ne shindira na ale berere imbi wale na ibejete ochera na rujo waburi imbi bejaneo oku mwerekeria wa mitaratara obicine ya Kindiki Gideon Kimathi akiaria na ameneretio wari munini wa rais Rigathi Gachagua nikira kwarira ari gitene atawane mumeru kana kinya kureta murandi yomoya weti na mbere meru ende thai ati gitene ni yete kwa ni mumeru wa kumabore unto amuritie kuliunga meru na kuona ngwira thirikari kurita ni ata mtu wako thiuruka akiuga no meru na monwari wa no kibirichia andi muria riri deputy president areja ka korire tuno meru riri deputy president riri agagaramia rego gaira boru yani riri ari unenene yake rauni kiaria ataririkana no meru buramona arete PS aja buramona aiboteithie mantu ya mitu buramona age akagoko ya inge tugwakirwa 20 meru tayari as we speak now na bandara ya kwenda kuchokora watu huko huyo mgeni Jerusalem pitia pale Meru level 5 tayari tunajengewa hospitali ya 1 billion Kenya shillings. Nataka kumwambia nikiwa hapa leo, ukipitia tu pale Kakoromone bandara ya kujiweka aibu kwa National TV, enda Kakoromone as we speak now. William Ruto na Professor Kindiki wanajenga soko ya Kakoromone ya 1.2 billion. Huyu mgeni Jerusalem tena alisema usiku ati hakuna barabara za lami zinawekwa huku Meru. Nataka kumwambia tena bandara ya kutembea na ile barabara mzee ile ilikuwa ya Meru Meru Maua ingia ndani constituency zote za Meru. Hakuna constituency aina barabara za lami zinaendelea. Ripotera Meru TV kumabore mbita wa mwende walaiboni. Nawe Kirimango Shini urani mbunge wa gicigo mbunge kia Centrimenti nori TSS Godfrey Ruku agotiga kugania kirima kia Mount Kenya na gwetana mbere gukaria thirikari ya Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki. Ngurukina ugete Meru na giko ni kintu kimwe na batebate ni kuganwa na mantu ni nori TSS Ruku na ntuma kumugwata mbaru batigane na siasa cia kugania kirima na kinya nkuruki kuga maendeleo rutererwa kirimara rutionete rukethera rukiona indi aki bete na mbere kugwatira president wa Nthiguru yiti William Ruto. I'm asking Waziri, my prayer is to Waziri Ruku, siasa ile nacho na like-minded people like Ruku tichia gutethia Meru kana Embu kana Tharaka Nithi kana anybody kwa siasa ile nitikana wacio nontu itigutwaka. If we supporting President William Ruto, it's a democratic right of whoever want to be in Ruto's camp or any other camp. But that one should not be a cause of division to cause a division in Mount Kenya region. Na kedha kwa development tuone teura waziri kwa 76-23%. Let's fight when you are inside for those developments. Kudhidu affirmative action tuone section ilikuwa tionete iwe tionete nonto yomiru tionete, that is a fact. Tharaka Nithi tionete is a fact. Embu tionete is a fact. But that should not be the cause of our division. Is that let's fight for those environment to come this way where we are still within the same Mount Kenya region. Nkuruki Kirimango Shini na ugite ni kenda Professor Kithure Kindiki akamutongeria wa mugongo kirima Kindiki eja kuthire president of Kenya. He can't be a president of Kenya without the support of our brothers in the West. We need one another. Oyora tuwa supporta Kibaki. Taura tuwa supporta Kibaki. No to expecti. Tuidra tugeta tuigi ntukimwe.
no to expect to together twintu kimwe kinya 2032 nkuruki kirima ngushine na ugite mumiru na muiko ni bethirite bakigwatanira gwitanira ngugi untu mwonka thaici bati over 40% ya Kikuyus ntwire ndi wakili mutindo aja. I do remember my clients about 60% bethira be Kikuyus, which means there are many Kikuyus in Meru by party chonde ogetaro nyange kwende kunyana wandi mochi chita marito ya Giku ogeta nake amuri ukethera iku beno kwanza Makandu na area and many other parts of Meru. We cannot say that we separate from our own people. There are ours na yegi taramo mau bara betre muitone because my father was in the forest. Yarambiraga muiko araye Giku mwembu akarie Kiembu mumeru akarie Kimiru na bonde gutwara Kiswahili ka Gichungu na ibereanagwa na bakondiniti urandu ekarowe kwinga muchungu, and our unity is our strength. Our unity ni atetheririe kwinga muchungu baba ngito bachiri kabegere kweya bandaye. In essence, let's not be selfish. As few people non tulia tukaga Mount Kenya utukwenda selfish. As few people non tulia tukaga Mount Kenya utukwenda kumega. Ila tukenda kairi watanira it may be very difficult. So let's move together as a team as we have been since time immemorial. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Ripoti ya Jeff Wagitumani ugotukinyithiria muthia Joan Teto chetu itana mbere na kurumira mibango ya Meru TV ria kwaritwo ni Kathure wa Mburugo ukebia mitambo na ngakwendera kagita gakega.